Kirang ba kasinong maulay madal ki haka khadan riu tarik naibing jelai kendo yo sumbut menteri rang ba uba presiden tinsong bandawa banbu daki speed breaker hakani kasinong banlaj na kajing ma wajing masau kinon lek nang wan dang shen kawe kalong kami kaladu ya kajing nim na kajing saat nara haka tuk hakani kasinong uba presiden nukular dan menteri kami kani kajing dawa jong kani kasinong kenang ban sengan kalek kawan jongi pai ba bat ki kana school uba perstun ula kular ban lek kerki ikane kam hakini kindiat singi la itu kane ada uba SL ringdo sekretari kane kisno Kawan kedua besar mentara itu kejinja wajah tak mali yap terus betul sudan terbaik. Jadi benda dia tak kasih menukang kalau jabun bersin pada nilai ai representation aku report dari dilek kelut dawan ini lagi dawan biang di sedang menaikkan lah sudah tentang kedua yo besar lah setelah ini lah pular banle ini jangan speed breaker dan jangan ru traffic police atau sabotaj kami face to Pun mentana kalian jongi kuka juga mikmat jongga darwasnong mulai berbagi ni lapoi ni bentaban wan yang kedua ya deputy chief minister hagwai dei ba kajing.com dengan snong yaki speed breakers bat ki police personnel hagwai dei traffic nak bentang te po mulai berbagi jongi kada kalau pelong ini ne kalau bangile persang ban kedua di department concern hagwai dei ba depet sekretari bentang jongi kalau don man kajingnya peni markeliang ya kajing kit khli kawe kenoi te kam shai hano ru te kam bansen alian snong martagdao ya once non chai bere I minister charge ni deputy chief minister na kabantaban ya bo e ka dorhas na kabantaban karpat manangalang dong ihi in pet dalade bat ba kai ka ba kabanlong gajigeda nam tak pai ba ham tam kinong ya nong yeng jong kinong snong kinong le nong wan ni bro kan long kajing singan yaki ba ngin jo speed breakers kiban long kinong pet perman ya bat bante lakam nya kajing pen hairstep jong kini banyak asaka sausaka kibam don karpom perkhat para bereso tingi peram jur ki bokum gitu ki nongnya kali kibam don so kan khen ni no ro tanam ta kajing sultanat ding su melen lade lawnong lei kiba wara kajing ma bat lapoi ru pot kham tam khalai trik yang kajing kelat ini no me te nakatadao kumbang ngelong ban nakapor lagi department concern nilai om baginya bu no speed breakers khampam kare jaka kepala dan tank speed breakers suam ginyo on siang rom thumai yang di surok te ki om ba hadin bal da siang rom thumai nomor ba jek itu ki badan speed breaker berim kan mlong man siang kan panja itu mesin dan ini kan siang kita hibreo Nên nato benai Desember macam senam lada atau sebekar musim lami isu. Kalau keke kebesusi bawa terpering dengan inung itkam senam lapan kemau kini kapor kayak siang open bono atau sebekar hadian beladap siang yang kena surat ubahan. Maka kita cakap apa mana kapor kejuja ke aksiden. Major aksiden lada nahar lain tadi. Mulai kiba belum mana aksiden lagi kiba kelam jo ya kapan ujor ne di sakes. Kila bun beli wajah. Kalau ino ya nanti para motor bike nanti para skuti lawnong labur kijing jam nak kapor nanti kubukum kita kijing jam keladon nagalang jungi nakene snong layai pentip si kipor balik kami la kalau si piludi la kalau si polis nanti kam semdon kano ro kijing la nagalang banle ye nagalang jungi te nata kada apoi hupot ba kumbas snong hadin pelajar kijang bersosi man se banwan sa deputy chief minister in charge ng home but periodi but ni sutu na sibon mata kasengi ba hadin belai da kedua ye ba sutu na managlang ngiro yong ba jaga bari banbo de banbo om shu kumba kita ki officer in charge ba dei mapek ki soro step yong ba banbo berkas kan ora jing kemudian berente tai babon kidau lor kidau nei nagaliang I minister yong hak jika bari banbo hak jika bari bandon hak hi bandon kata kalau ngijing kerman jengi bagi yang ande no kloy mata baru juga por yang ba
iya kan benta chani aro haboro itu dorba mabong itu dorba kapit iboro beda benta nado area nado petrol pom natai beda sel semoro stay ini akan pet lang hanno jaga man kami nang saban bu dex to preka kata jaga bade bade police personnel ru nagalangi Deputy Minister ni ila petikna ban ai nak benta hapo alat mali bagin dan nak police personnel ke ban man traffic ator makalong kabakhim ke jaga nalor ba kala bon gila plus norta ro lalong kumpa commercial area ju por khamtam baro ar yang surok ki dukan ki kita gila bon sekinu ya nong yen ro le bon te de halor ta morem le kran ba iro ila kubur kata ba bayong ban nadu la sha gaski isutan khabar lomba in bo no kita ki police personnel man man ya traffic hang tai po la maliro jo ti kita non percaya dia alor yang kedua dari pada deputy minister